सारो आसाम पुलिसाव साख्रि मोननो हाबाय मा बुंगोन बेखौ बयनि सिगां आङो आसाम फिजिकेल एकाडेमि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिबो गोजोन फुंबिलिनि बावहरनाय थाग्रोबाय दिनै जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सा 7 जन स्टुडेन्टसफोर होदोंमोन दा 7 जननि गेजेराव 7 जन सेलेक्ट जाबाय दा सेलेक्ट जानाय गथ'फोरखौ जों दिनै बरायदों दा जों बरायना जों ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जोंनि गोजोननाया माने आनलिमिटेड आरोना दिनै जों माबा मोनसे जोंनिफ्राय माबा मोनसे एक्सप्रेस खालामनो थाखाय जोंनाव सोदोबानो गैया बि जाना दं खारन बिसोरनि जि खस्थ' खालायदोंमोन लाइफआव सान हर जि खस्थ' खालायदों बिसोरनि खस्थ'नि फिथाइखौ दिनै बिथांमोना मोनबाय जि बिसोरनि एममोन दा बिसोरनि एमखौ बिसोर साक्सेस खालायनो हाबाय बा एमसिम सौहैनायाव जों जोंनि सानै टिचार्सफोर दंमोन रिटेननि थाखाय प्लास जों फिजिकेल सानै टिचार दं जोंनि क'पारेसन गावसोरनि नाजानाय बिमा बिफानि गासिबो क'पारेसनजों दिनै बिथांमोना साक्सेस जानो हाबाय दा साक्सेस जानो हानायाव जोङो बयबो जोंबो आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि साफ्रोमबो गथ'फ्रा खुसिजोब प्लास बिमा बिफाफोरा बयबो खुसि बयबो मोजां हामलायथि हरदों दा जों बेखौनो आसा खालायो इन फिउचारावबो जों बिदिनो साक्सेस खालायलांबाय थानो हागोन बा खालायलांबाय थागोन आरो जोंनि टारगेटआनो बेनो बेखार गथ'फोरखौ जाहाथे जों साक्सेस खालायलांजोबनो हायो जाहाथे ओरैबा ओरै जाहाथे गोदाव सोराव जाना थाया दा समखौथ' नोङो हगारनो हाला जानला मोनला समखौ हगारजाया दा सम थानायाव गासिबो खालायजोबोब्ला दिनै बिथांमोना बिदि साक्सेस जाजोबनो हागोन माने बहुत गथ'फोर दङ माने दिनैसिमाव माने खस्थ'खौ मोजां खालायजोबनो नागिरा आद्रा खिद्रा खालायो आद्रा खिद्रा खालायना बोरै साक्सेस जागोन दा बेखौ सहैनो थाखाय जों प्रपार मेनटेनेन्स खालायनांगौ प्रपार टाइम टेबोल खारनांगौ समखौ माने टारगेट फकाससिम सहैयागौमानि गावनि एम्बिसनसिम सहैयागौ नाजाथाबथारनांगौ आरोखि बे जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि साफ्रोमबो स्टुडेन्टखौ बेखौ बुजायो प्लास खालायहोबाय थायो खस्थ'खौ दिनैसिमाव नोंथांमोननि एकाडेमियाव साबेसे साख्रि मोनदों दिनैसिम जोंनियाव टटेल 23 जनसो सेलेक्ट जाबाय 23 अलरेडि साख्रि मोनहैजोब्बाय कामान्ड' मोनबाय आग्नेवीर मोनबाय टि आर्मि मोनबाय CISF मोनबाय BSF मोनबाय ओमफ्राय दा नोङो नै गोदान दा पुलिसखौ मोनजोब्बाय गोबां मोनबावनांगौ दं दा आग्नेवीराव 25 जनसो दा अलरेडि जोंनाव पास जाजोबना दंखायो जास्ट बिसोरनि फिजिकेल ल'खासै ओमफ्राय रिटेनआव क्लियार जाबाय फिजिकेल मेडिकेल बेल'सै प्लास SSC GDआवबो अलरेडि 13 जनसो पास जाजोबना दंखायो जास्ट अनलि फर मेडिकेलल'सै बिसोरना दा गोबां गथ'फोर साक्सेस जाबोनांगौ दं आरो जों साक्सेस खालायलांबाय थागोन जोंनि टारगेटआनो बेनो बेखार गथ'खौ मोनसे मोजां लामायाव दैथायहरनाय जोंनि खामानि गोबां लाइमोनफोर दं जे गोसो गुदुं डिफेन्सआव थांनो थाखाय बिथांखौ मा खावलायगोन आं बेखौनो आंनि एकदमबारे आं हार्डलि आरो आंना गोसो गोरबोजों आं बेखौ खावलायगोन जाहाथे समखौ गोदाव सोराव दाखालाय सम थानायावनो नोंसोर नाजाना लायोबानो नोंसोर 100% साख्रिखौ मोनगोन खारन बेखार जाना जेबो लाब गैया नों जेरै जि लामाजों मोजां लामाजों आगान सुरबा मोजां जाहैगोन गाज्रि लामाजों आगान सुरबा गाज्रि जाहैगोन दा ओंखायनो जों होनगोन मोजां आगान सुरनोबा जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फै जों मोजां डाइरेक्सन होगोन मोजां साजेसन होनानै 100% मोजां लामाजों दैथायहरजोबगोन जों बिदि होननानै जोङो आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव खावलायहरनाय थायो आरो नोंथांमोननि एकाडेमियाव जगाजग खालामनो मा सुबिदा दं दा जोंनावथ' जोंनाव मोनसे फेसबुक पेज दं आसाम फिजिकेल एकाडेमि अफिसियेल होननाय प्लास आसाम फिजिकेल एकाडेमि अफिसियेल होननाय इउटुब चेनेलबो दं बिनि थ्रुयैबो फैनो हायो बा जोंना अलरेडि बे कन्टेक्ट नाम्बार दंजोबखायो दा कन्टेक्ट नाम्बारखौबो जों दा नै मिडियानि माबायावबो जों होनाय जागोन बेहायबो नोंथांमोना नायबाबो बेहायबो मोनबाय दा बिनि थ्रुयैबो जोंनिसिम सफैनो हागोन आरो मा सुबिदा दा जोंनाव बे रिटेन फिजिकेल जानाय थानाय कमप्लिट जोंनाव फेसिलिटि दंजोबखायो এই মুহূৰ্তত গোটেই একাডেমিৰ কাৰণে এইটো বহুত সুখৰ খবৰ চবেই ইয়াতে বহুত হেপী হৈ আছে চবৰ কাৰণে বহুত এতিয়া আমাৰ কাৰণে টিচাৰ্ছ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ কাৰণে যিসকলে পাইছে তাহাঁতৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ পেৰেণ্টছৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত হেপী মুমেণ্ট হয় তাৰ ওপৰে আৰু কি ক'ম এনেকৈ ছাকচেছ আগতেও দেখা গৈছে এতিয়াও দেখা গৈছে আগলৈও দেখা গৈ থাকিব আমাৰ একাডেমিত চব যিখিনি এভেইলেবল আছে বাৰু যেনেকৈ ৰিটেনৰ পৰা ধৰি কেনে ৰিটেনৰ 2জন টিচাৰ এভেইলেবল আছে মই কৰোঁ আৰু বেলেগ এজন টিচাৰো আছে মোৰ লগত তো ৰিটেনৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নাই লগতে ৰিটেনৰ প্ৰব্লেম নাই বুলি ক'লে ফিজিকেলৰো একো প্ৰব্লেম নাই যোনখিনি ষ্টুডেণ্টে ভাবে ফিজিকেল অলপ উইক হৈ আছে ফিজিকেল বহুত নেচেচাৰী হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা মেণ্ডেটৰী ষ্টেপ হয় যিকোনো এনেকুৱা এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ আৰ্মি হওক বা SSC GD হওক তো এনেকুৱা অগ্নিবীৰ হওক তো ফিজিকেল কাৰণে আমাৰ 2জন টিচাৰ আছে প্ৰফেচনেল মই নকওঁ যে এই 2জন আমাৰ বহুত প্ৰফেচনেল হয় এক্স আৰ্মি হয় এক্স আৰ্মিৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে কি আৰ্মিৰ চিলেকশ্যনে প্ৰচেছটো বহুত টাফ হয় আৰু ইহঁতে মানে ছাৰকেইজনে ৰেচপেক্টেড আমাৰ ছাৰকেইজনে আৰ্মিত ছাৰ্ভিচ দি আহিছে তেখেততে এটা ট্ৰেইনিং চব বস্তু পাছ কৰি আহিছে তো তেখেততে মানে এটা সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেই প্ৰফেচনেলিজমটো আছে যে কেনেকৈ ৰাইট পাথটো দিব লাগে যে ফিজিকেলত কিখিনি বস্তু লাগে কিখিনি বস্তু নালাগে
তো সেইখিনি বস্তু এটা ৰাইট ষ্টেপ দিয়ে লগতে যোনখিনি ষ্টুডেণ্টে দূৰ দূৰৰ পৰা আহে তাতৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বয়জ কাৰণে ইয়াতে হোষ্টেল এভেইলেবল আছে তাৰপিছত ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণেও ছাইডত পি জি এভেইলেবল আছে তেখেতৰ হোষ্টেলটো এতিয়া ইন প্ৰচেছত আছে লগতে ৰাতিপুৱা থকাৰ পৰা ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা ধৰি কেনে লাঞ্চ ডিনাৰ চব বস্তুখিনি এভেইলেবল আছে তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে বাছ আহিব লাগে ক্লাছ কৰিব লাগে ৰিটাৰ্ণৰ ক্লাছ কৰিব লাগে কিবা ডাউট আছে আমাক সুধিব লাগে আমি গোটেই ডাউট চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আছোঁ ফিজিকেলত কিবা ডাউট আছে দুজন ছাৰ আছে তো বাকী খোৱাৰ কাৰণে একো চিন্তা নাই ওচৰত বজাৰৰ পৰা ধৰি এভৰিথিং টাউন এৰিয়া হয় আৰু আমাৰ এই একাডেমিটো মই কৈ দিছোঁ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গোসাইগাঁও তাৰপিছত আমলাইগুৰি চেণ্টাৰত পৰে আপোনালোকে সুধিলে হ'ল আমলাইগুৰি চবেই চিনি পায় আৰু একাডেমিটো স্পেচিয়েলি এতিয়া ইমানখিনি ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত বহুতখিনি প্ৰমোট হৈছে ফেমাছ হৈছে ওচৰ পাছৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছটো ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ কিনে আহিছে লগতে দূৰৰ পৰা অল অভাৰ আছাম পৰা আৰু আউটছাইড আছাম আউট আছামৰ পৰা বহুত ষ্টুডেণ্টছ আহিছে তো সেই হিচাপে আমলাইগুৰি এই চেণ্টাৰটো বুলি সুধিলে চবেই দেখাই দিব তো এইখিনি অলৰেডি আমি গম পাইছোঁ আমাৰ একাডেমিত মই এতিয়া জানাৰ লগে মোৰ জইনিঙৰ আগতো হৈছে মোৰ জইনিং কৰাৰ পিছতো হৈছে সেই হিচাপে চাগে লগভগ 23 মান হৈছে ন ছাৰ 23 মান ছাকচেছ হৈছে আৰু মই স্পেচিফিকেলি মই ক'ব নাযাওঁ যে অগ্নিবীৰত হৈছে আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত হৈছে SSC GDত হৈছে কিয় বহুত ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছত ছাকচেছ হৈ আছে মই ডেইলি খবৰ পাওঁ যে মেম মই ছিলেক্ট হ'লোঁ তো যেতিয়া মোৰ সেই ছিলেকশ্যনৰ মেছেজটো আহে ন মোৰ নিজৰে বহুত ভাল লাগে তে সেই ষ্টুডেণ্টজনে যেতিয়া মেছেজটো দি আছে সেই ষ্টুডেণ্টৰ মনত কিমান এটা ফূৰ্তি আছে তো সেই হিচাপে বহুতখিনি ছাকচেছ হৈছে তো বহুতজন পাব লগা আছে এতিয়াও ইন প্ৰচেছত হৈ আছে চবৰে হাফ প্ৰচেছ অলৰেডি পাছ হৈ আছে এটা ষ্টেপ আৰু ফৰৱাৰ্ড আহিলে আমাৰ একচুৱেলি এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ চাগে ডেইলি হৈয়ে থাকিব তো বহুতখিনি ছাকচেছফুল হৈ গৈছে আৰু চববিলাকে আমি বহুত হেপী থেংক ইউ কিন্তু মহিলাবিলাকে বহু ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে কি ক'ব মহিলাসকলক মহিলাসকল একচুৱেলি বহুতখিনি ফিল্ডত বহুতখিনি ছাকচেছফুল হৈছে মই নিজেও এজনী ইয়াতে মহিলা হয় কিন্তু মই অনলি মহিলা হয় যোনে মানে ইয়াতে আউট অফ ফ'ৰ টিচাৰ্ছৰ ভিতৰত মই এজনী ছিংগল মহিলা হয় যোনে ইয়াতে মই ৰিটাৰ্ণ কাৰণে পঢ়াই আছোঁ 3:1 ৰেচিঅ' হয় তাৰ ওপৰতে মই ক'ব যাম যে বেলেগ ফিল্ডতো মহিলা বহুতখিনি ছাকচেছফুল আছে কিন্তু এইটো ফিল্ডত অলপ কম আছে তো এইটো কাৰণে আমি সেইটো ছাপৰ্টিভ দিব লাগে একচুৱেলি বহুতে মহিলাবিলাকে ভয় খায় তাহাঁতৰ পেৰেণ্টছবিলাকো ভয় খায় যে আৰ্মি ফালে যাব নাই অলপ মানে তাহাঁতৰ সেই ভয়টো থাকিব নালাগে একচুৱেলি প্ৰফেশ্যন যিয়ে নহওক আমি চব প্ৰফেশ্যন ইকুৱেলি ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে আৰু ছোৱালীবিলাকো বেছিকৈ যদি অলপ নিজৰ মাজত কিবা ভয় আছে তে ভয়টো আঁতৰাই দিব লাগে যি প্ৰফেশ্যন নহওক ইকুৱেলি ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে আৰু নিজৰ তাতে সেই কেপাবিলিটিটো চাব লাগে যে আপোনাৰ ওচৰত সেই কেপাবিলিটিটো আছেনে নাই আপুনি আহক কিবা হেল্প লাগে আমি আছোঁ মই আছোঁ ছাৰ আছে কিবা ডাউট আছে আপুনি কেপেবল আছে নাছে সেইটো আমি চাম আপুনি খালি আপোনাৰ যদি ভৰসা হৈছে যে আপুনি কৰিব পাৰে আপোনাৰ ওচৰত সেই সাহসটো আছে তেনেহ'লে আপুনি বাছ গুচি আহক আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে যিমানখিনি লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি গুচি আহিলে হ'ল আৰু পেৰেণ্টছকো মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে ঘৰ চম্ভালাতকে এখন যদি দেশ চম্ভালিব পাৰে নহয় নাম কৰিব পাৰে তাতছে গৌৰৱৰ কথা আৰু বেলেগ একো নাই মইতো তাতে বহুত গৌৰৱ ফিল কৰোঁ ইমানখিনিয়ে ক'ম नौकरी मिला है सबसे पहले तो जय हिंद क्योंकि जय हिंद इंडिया में बोला जाता है और ये हम लोग ऑलरेडी एक्स आर्मी है तो जय हिंद लागू है हमें तो आज हम असम फिजिकल एकेडमी से इतने खुश है कि आप बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे असम फिजिकल की एकेडमी से आज 6 लड़के पुलिस में सेलेक्ट हो गया है इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और खुशियाँ बांटे हैं बहुत खुश है आज बहुत बोल नहीं सकता क्योंकि सिर्फ यही नहीं है इससे पहले भी हमारा कई लड़के सेलेक्ट हो चुका है चाहे आर्मी हो या SSC GD और कई सारे मतलब सब में सेलेक्ट हो चुका है अभी आज तक हमारा 23 तक हमारा मतलब लड़के सेलेक्ट हो चुका है और आगे भी बहुत होने जा रहा है आगे इतने होने जा रहा है कि गिनना ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आर्मी में इतने लड़के हमारा सिलेक्टेड हो चुका है सिर्फ उनका अभी फिलहाल रह गया है सिर्फ फिजिकल और मेडिकल इतना ही रह गया क्या क्या सुविधा है आप लोगों को सुविधा हमारे यहाँ सब कुछ है जितना फौज में जाने के लिए ज़रूरी है वो सब हमारे पास अवेलेबल है रिटन से लेके हमारे पास फिजिकल है और खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है रहने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है खुलुमबाय आंनि मुङा थनिका ब्रह्म डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार ओमफ्राय आंना गामिनि मुङा सामायजोर मा क्लासाव सेलेक्ट आं इउपिआव माबायदि नाजानायनि गेजेरजों सेलेक्ट जानाय नाजानायखौथ' बुंनोनो
माने बुङोब्लाथाय सिगांफोरनि नाजानायखौ गोसोखाङोब्ला माने साक्सेस जानायसिम समसिमाव माबायदि जिउआवहाय माने खस्थ' मोननांदों बेखौ गोसोखाङोब्ला माने ओरैबायदि दुखु मोनोना सोरजोंबा सोंखारि जानाय सोरजोंबा नेवसिजानाय सोरजोंबा बायदि मैया खोथा बुंनायखौ माने सहायजोबनानै गासैबो दिनै आङो लाइफआव साक्सेस जानो हादों आरोखि बिमा बिफा गासिखौबो लानानै ओरैबायदि बुंनो नाङा दुखु मोनो माने होनबा बेबायदि लाइफआवहाय साक्सेस जानो थाङोब्लाना रावबो माने सापर्ट मोना नोङो रावनिफ्रायबो फंसे फिसा खोथाबाबो नों सापर्ट मोननाय नङा आरोखि नोंखौ माबोरै नारख्लायनो हागोन नोंखौ माबोरै डाउनाव दोननो हागोन बेबायदिल'सो बांसिन मानसिफोरा खालामो आरोखि ओमफ्राय दा आं गडनि हेल्प ओमफ्राय जोंहा बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव खुलिनाय सागनलाल सार आरो लालमहन सार बिथांमोननि आमलायगुरि गामियाव आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ बेखेवनायनि थाखाय आङो सारमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों थोजासे साबायखर बावो मानोना बिथांमोना बे एकाडेमिखौ खुलियाखैमोनब्ला आंनि लाइफआव साक्सेस जानानै फैगौना फैयामोन आं बेखौ बुंनोनो हाया आरोखि गोबां सारमोननि अननाय सापर्ट हेल्पजों आं दिनै आंनि लाइफआव साक्सेस जानो हाबाय फिजिकेलनि फोरोंगिरि सारमोनजों लोगोसे जोंहा कचिंनिबो दङ सार मेडाम दङ आरो सानै बिथांमोननि हेल्पफुलजों दिनै आङो लाइफआव साक्सेस जानो हाबाय आरो साख्रि मोनखांनायनि उनाव माबायदि मोनदों गोसोआव आरो गुबुन लाइमोनफोरखौ मा फोरमायगोन बे समाव गोजोननाय मोनदों गोबां दुखु खस्थ' नाजाथाबनायनि गेजेरजों दिनै लाइफआव साक्सेस जानो हादों गोजोननाय मोनदों आं बेखौनो बुंनो सानो आंनि फंबाय बिनानाव जानायफोरखौ मानो होनोब्ला जोङो गाव गावनि आथिङाव गसंनो हायोब्ला माबायदि जायो फिउचाराव बेखौ मिथिखागोन जेनेबा सोरजोंबा माबाफोर बुंजानाय सोरजोंबा सोंखारि जानाय बेफोरखौ सोरनिबा बायरा उफ्रा खोथाफोरखौ खोमा होआलासिनो गाव गावनि हान्थिनांगौ लामायाव हान्थिलांबाय था फारसे खोमाजों खोनासं फारसे खोमाजों हगार नों जे थांखि लादों बे थांखिखौ नोङो नाजाथाबबाय था अब्लानो नों लाइफआव साक्सेस जानो हागोन दिनै आं मानो होनोब्ला आंबो बेबायदिनो जादोंमोन बै समाव माबायदि बयनिबो खोथाखौ आङो सोरनिबा बखिनाय सोरनिबा बायदि मैया खोथा बुंनायखौ खोनासङालासे आं हान्थिलांबाय थादों आं साक्सेस जागोन लाइफआव जेरैबाबो होननानैहाय ओमफ्राय जानो हाबाय दा ओंखायनो आं बुंनो हायो मानो होनोब्ला जों नाजानाय थायोब्ला माब्लाबाबो जाफुङालासे जाया जाफुंनानै फैगोन आरो सानसेब्लाबो